Kiroko kia umuthi niguo andu aria mahuragira indo ngengerekana auctioneers mari hamwe na maabitha a borithi mahithukire mucii wa mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara na gutaha ngari yake na mbũri 127 iria kurerikana ni cia mũriũ wake. Kuringana na Kihara, undu uyu umanite na ngarama ya muigana wa ciringi milioni 7.5 ya cira wa githurano kia mwaka wa 2007 gatagati gake na uria wari mũmbunge wa gicigo giki John Mututho. Ni ndokeirio thimu ni OCS ajira ni maguka ndamera kana no magiuke riria ndikuo ruciu ndacoka kuhurwo thimu ni muruti wa wira ajira ni moka na rori riu hathara iria magika makua mburi itari ciakwa cia my son mandika makua mburi 100 no muriithia njira makua 100 ya 127 koguo na uici ukiri oho. Giko giki giukite mathaa manini thutha wa mũmbunge uyu gukira President William Ruto na thiriti yake ni kwigwatira mugunda wa reri mwena wa Naivasha na gwaka nyumba ya biashara. No, amechukua hiyo gari, although proclamation alikuwa ameandika kuna household goods watachukua, kuna tractor watachukua, lakini leo kwa sababu anafikiria ni kuniaibisha amekuja akaiba buzi. Hiyo ni wizi. Alafu gari ndio yangu tu. Undu uyu ukite mweri umwe tu thutha wa borithi kuhurana na ngahiha kuhithukira mucii wake na kurugamia mucemanio uria wathaganitio ni Kihara makiuga wari mugaru na watho. Mimi nimenyimwa stay. Sababu sijui. Kwa sababu nilikuwa nataka juu sasa amepewa order ya kunichota. Ndio tumalize hii case we filed a stay order which we haven't gotten. In the meantime kuna appeal. Kihara ongereire kuga ati undu uyu uthugunditwo kiuteti kumana na akigukorwo akinyita mbaru mutongoria wa kema kia DCP Rigathi Gachagua akiuga gutiri undu ukumuguoyohia. He was claiming 10 million. Ile aliclaim hiyo tunabishana naye because there was nothing that I owed him. Mututho hakuna kitu yake nilichukua. Watu wa Naivasha wanajua hakukuchagua. Kama ni kitu yako nimechukua ama umeniuzia sijakulipa, that is something else. Oho, Kihara ni augite ati kwa ihinda riri kuri na cira uri igoti-ini ria gucokia cira riko na ndaramenya gitumi kia uria marang'ethanira nake kuheo watho wa igoti wa gutaha indo ciake. Ajire ni mbeca ciake cigana ni ndi nacio na ni cia kuma ri na ni kuma ku tondu nie uria njui ndiona cira igoti-ini. MCA wa Naivasha East Stanley Karanja ni akumithitie giko giki akiuga ni mugaru na watho miario yake ikinyitwo mbaru ni murunawe kuma Lakeview Alex Bogua. Gikuyu gutire mundu uka gutaha indo cia thakame. Indo cia thakame ititagwo undu akaga kuwa magari yaku no ndungikua indo cia thakame. Koguo twakwira atiriri kuringana na mira za Mugikuyu we ni uthiete kinyume ugakiuka mira cia Mugikuyu gutaha muthini na gutaha mwana wa ndigwa na gutaha mutumia mujane umenye ne kerumi weka atia twakora ati indo ciake ciothe no acitahire tondu we wina hinya wa gukuthi tonda gukwira kwi Ngai wi hinya na kwi Ngai ungikugutha gibuko. Atongoria aya ni moritie mũmbunge uyu ndagetikire kuguoyohio ni thirikari. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wambui wa Ndirangu.